Saka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan alahkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, karena binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, karena binasa di bawah durimu. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, bubul waton minal iman, walatakul minal irman. Inadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, bubul waton minal irman, walatakul minal irman. Inadu alal waton. Indonesia bilade anta uwanul waqoma, ulu mayatika yauma tomihai ya koi mama, ulu mayatika yauma tomihai ya koi mama. Pusaka hati wahai tanah airku, diraku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, Indonesia bilade, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, karena binasa di bawah durimu. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, bubul waton minal irman, walatakul minal iman. Inatu lal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, bubul waton minal irman, walatakul minal irman. Inatu alal waton. Indonesia bilade anta uwamul waqoma, ulu mayatika yauma tomihai ya koi mama, ulu mayatika yauma tomihai ya koi mama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Sing bende susuk iki kepunjulan. Semua siap gerak, lancang kanan gerak, tegap gerak. Pancar muda iki kumpulan tahun 06 adegi, songo wis dirasmeke pancar muda jenenge. Sing tak suwun adeg selawase, aja pisan pisenake. Pancar muda iki jenenge kutute pertahanake. Pancar muda iki
adek selawase aja pisan kesenake pancar muda iki jenenge kudu dipertahanake pancar muda iki kumpulan pemuda manut agama Islam dadi panutan serta tuhu Gustine Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Quran panutane umat Islam wajibane derek kang dadi pritahe pancar muda iki kumpulan pemuda manut agama Islam dadi panutan serta tuhu Gustine Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Quran panutane umat Islam wajibane derek kang dadi pritahe semua siap gerak ada pendapat gerak bocah cilik-cilik lungguh lare-lare tumindake bocil aku iso nulis maca iya wasin salat iya wis turu padha tertibe Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku bocah cilik-cilik sandangane resi lungguh lare-lare tumindake bocil aku iso nulis maca iya wasin salat iya wis turu padha tertibe Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku bocah cilik-cilik sandangane resi lungguh lare-lare tumindake bocil aku iso nulis maca iya wasin salat iya wis turu padha tertibe Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku lungguh lare-lare tumindake bocil aku iso nulis maca iya wasin salat iya wis turu padha tertibe Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku atur sugeng dumateng kang sama mireng pancar muda rupane ireng pancar muda najan rupa abang ireng pancar muda akeh wong seneng atur sugeng dumateng kang sama mireng pancar muda rupane abang ireng pancar muda najan rupa abang ireng pancar muda akeh atur suku dumateng kang sama mreksa amreksane kesenian pancar muda para mreksa ampun ngantos samya kandha para mreksa ingkang prasaja atur suku dumateng kang sama mreksa amreksane kesenian pancar muda para mreksa ampun ngantos samya kandha para mreksa ingkang prasaja najan ana tasih asale manungsa tasih ngertos babe agama para mreksa ampun ngantos samya kandha para mreksa ingkang prasaja najan ana tasih asale manungsa tasih ngertos babe agama para mreksa ampun ngantos samya kandha para mreksa ingkang prasaja semua ada buka rak
Ayo pro wanita do tandur larian kita kudu bisa melar ing prapatan. Ayo ibu tani lematur bekelukang supaya tandure bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani aja nyepelekake amre bisa hasil tapi FBBD terang terus terang majulah berjuang usirlah musuhmu penindas bangsamu itulah musuh kita negara kita usirlah musuhmu penindas bangsamu dasar Pancasila rakyatnya bersatu negara sentosa menuju bahagia. Ayo pro wanita do tandur lari anak kita kudu bisa malar ing prapatan. Ayo ibu tani lematur bekelukang supaya tandure bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani aja nyepelekake amre bisa hasilna tapi SDPD terang terus terang majulah berjuang usirlah musuhmu penindas bangsamu itulah musuh kita. Hai negara kita usirlah musuhmu penindas bangsamu dasar Pancasila rakyatnya bersatu negara sentosa menuju bahagia. Ayo pro wanita do tandur larian ayo kudu bisa melar ing prapatan. Ayo ibu tani lematur bekelukang supaya tandure bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani aja nyepelekake amre bisa hasilna tapi SDPD terang terus terang majulah berjuang usirlah musuhmu penindas bangsamu itulah musuh kita. Hai negara kita usirlah musuhmu penindas bangsamu dasar Pancasila rakyatnya bersatu negara sentosa menuju bahagia. Ayo pro wanita do tandur lari anak kita kudu bisa melar ing prapatan. Ayo ibu tani lematur bekelukang supaya tandure bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani aja nyepelekake amre bisa hasilna tapi FBBD terang terus terang majulah berjuang usirlah musuhmu penindas bangsamu itulah musuh kita. Hai negara kita usirlah musuhmu penindas bangsamu dasar Pancasila rakyatnya bersatu negara sentosa menuju bahagia. Semua siap gerak, letakkan alat. Gerak. Ayo simbah simbah. Simba menulis dong baca umure ra tambah ojo kakean bola lamun ra baca bakal nompo susah besok neng akhirat bakal nompo susah. Ayo kakang-kakang nulis do sembayang kami wis loncang munda ora karuang lamun ra sembayang bakal gawe rangang besok neng akhirat laku-laku jegur jurang. Ayo kakang-kakang nulis do sembayang jamane wis goncang munda ora karuang lamun ra sembayang bakal gawe rangang besok neng akhirat laku-laku jegur jurang. Ayo siwa-siwa aja padha ngondo jamane wis tuwa munda kakean dosa lamun isih ngondo bakal sengsara besok neng akhirat laku-laku jegur neraka. Ayo siwa-siwa aja padha ngondo jamane wis tuwa munda kakean dosa lamun isih ngondo bakal sengsara besok neng akhirat laku-laku jegur neraka. Ayo ibu-ibu aja seneng nesu awakmu ndak kururu kamu ora ayu lamun seneng nesu marakake batu besok neng akhirat bakal kena bentu. Ayo ibu-ibu aja seneng nesu awakmu ndak kururu kamu ora ayu lamun seneng nesu marakake batu besok neng akhirat bakal nampa bentu.
Anake Pak Tani omahe nang pinggir kali tansah wira-wiri golek senenge ati. Anake Pak Tani omahe nang pinggir kali. Anake Pak Tani omahe nang pinggir kali tansah wira-wiri golek senenge ati. Anake Pak Tani omahe nang pinggir kali. Anake wong desa saben dina lunga kerja aja dongker solo muda awake loro. Anake wong desa saben dina lunga kerja. Anake wong desa saben dina lunga kerja aja dongker solo muda awake loro. Anake wong desa saben dina lunga kerja. Anake wong Jawa lunga nonton pancar muda aja main moto muda kali. Anake wong Jawa lunga nonton pancar muda. Anake wong Jawa lunga nonton pancar muda aja main moto muda ora prayoga. Anake wong Jawa lunga nonton pancar muda. Pak Mus tapi ajar nembak jo kenake kutuku sing dingkung gawe lancar-lancar wis dadine. Pancar muda padha pintare. Pak Mus tapi ajar nembak jo kenake kutuku sing dingkung gawe lancar-lancar wis dadine. Pancar muda padha pintare. Semua ambil alat. Right? Ayo para kanca pancar muda rupane abang ireng. Najan rupa abang ireng pancar muda ilake wong seneng. Ayo para kanca pancar muda rupane abang ireng. Najan rupa abang ireng pancar muda ake wong seneng. Ayo para kanca pancar muda bebarengan sebab wektu iki pancar muda lagi pelajaran. Ayo para kanca pancar muda bebarengan sebab wektu iki pancar muda lagi pelajaran. Ayo para kanca pancar muda wis mangsane sebab waktu iki pancar muda lagi kesedihan. Ayo para kanca pancar muda wis mangsane sebab waktu iki pancar muda lagi kesedihan. Bisa ante jalaran di anggotaron, ilmu bisa tambah jalaran diuji terus. Bondo bisa ante jalaran di anggotaron, ilmu bisa tambah jalaran diuji terus. Ayo kiat kawan-kawan semua mengejar rukun perintah agama. Agama Islam suci dan mulia. Rukun Islam itulah ada 5. Yang pertama itu membaca syahadat. Yang kedua itu mendirikan sholat. Yang ketiga ialah membayar zakat. Berpuasa itu rukun yang keempat. Rukun yang kelima jangan sampai lupa. Tunaikan zakaat dengan berpuasa. Marilah bersama ke tanah sucinya dengan menjalankan ibadah hajinya. Kalau bapak ibu saudara saudari menepati rukun Islam 5 kali, selamat di dunia wal akhirat nanti. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Amin 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 amin.
semua mengejar rukun perintah agama Islam suci dan mulia. Rukun Islam itulah ada 5. Yang pertama ia membaca syahadat, yang kedua itu mendirikan sholat, yang ketiga ialah membayar zakat, berpuasa itu rukun yang keempat. Rukun yang kelima jangan sampai lupa tunaikan segala dengan berpuasa. Marilah bersama ke tanah sucinya dengan menjalankan ibadah hajinya. Kalau bapak ibu saudara saudari menepati rukun Islam 5 kali, selamat di dunia wal akhirat nanti. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Ayo giat kawan-kawan semua mengejar rukun perintah agama Islam suci dan mulia. Rukun Islam itulah ada 5. Yang pertama ia membaca syahadat, yang kedua itu mendirikan sholat, yang ketiga ialah membayar zakat, berpuasa itu rukun yang keempat. Rukun yang kelima jangan sampai lupa tunaikan segala dengan berpuasa. Marilah bersama ke tanah sucinya dengan menjalankan ibadah hajinya. Kalau bapak ibu saudara saudari menepati rukun Islam 5 kali, selamat di dunia wal akhirat nanti. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Semua hadap-hadapan. Baik. Putrane Pak Santri kudu tansah lunga ngaji, sowan Pak Kiai nguji ilmune Gusti. Putra santri putra utama, monggo para sepuh manika jaman wis tuwa, mula para sepuh nguji ilmu agama. Para sepuh pepunden kawula, putrane Pak Santri kudu tansah lunga ngaji, sowan Pak Kiai nguji ilmune Gusti. Putra santri putra utama, monggo para sepuh manika jaman wis tuwa, mila para sepuh nguji ilmu agama. Para sepuh pepunden kawula, putrane Pak Santri kudu tansah lunga ngaji, sowan Pak Kiai nguji ilmune Gusti. Putra santri putra utama, monggo para sepuh manika jaman wis tuwa, mila para sepuh nguji ilmu agama. Para sepuh pepunden kawula, putrane Pak Santri kudu tansah lunga ngaji, sowan Pak Kiai nguji ilmune Gusti. Putra santri putra utama, monggo para sepuh manika jaman wis tuwa, mila para sepuh nguji ilmu agama. Para sepuh pepunden kawula. Negara Indonesia akeh pulo-pulone, watese Sabang Merauke. Negara Indonesia akeh pulo-pulone, watese Sabang Merauke. Taun sesama papat punjul 15 Agustus iku peringatan kita rikala wiwiting merdeka. Negara Indonesia akeh pulo-pulone, watese Sabang Merauke. Negara Indonesia akeh pulo-pulone,
akeh pulo-pulone watese saben merauke oke taun siji songo papat tujuh lima pitulas Agustus iku peringatan kita rikala wiwiting merdeka negara Indonesia akeh pulo-pulone watese saben merauke oke negara Indonesia akeh pulo-pulone watase saben merauke oke taun siji songo papat tujuh lima pitulas Agustus iku peringatan kita rikala wiwiting merdeka. Dimohon untuk semua kru dari Pancar Muda untuk berjaga-jaga di pinggir pentas nggih. Nggih enten asing-asing full suruk nggih. Monggo rencang-rencang kru Pancar Muda siaga wonten ing pinggir-pinggir arena nggih. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam supaya ingat kepada Tuhan. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam supaya ingat kepada Tuhan. Sholat yang harus dikerjakan, aku kerjakan dengan sungguh-sungguh. 5 waktu tidak kulupakan, karena aku takut Tuhanku. Sholat yang harus ku kerjakan dengan sungguh-sungguh. 5 waktu tidak kulupakan, supaya ingin tahu Tuhanku. Irian wilayah kita itu pulau penuh kekayaan, dahulu dijajah Belanda, sekarang milik Indonesia. Irian wilayah kita itu pulau penuh kekayaan, dahulu dijajah Belanda, sekarang milik Indonesia. Alus, ayo. Para muslimin padha bunga muji syukur ing Gusti Allah. Sasi Rajab tanggal 17 awakane bali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan marang pangeran apa kewajiban nindakake salat 50 waktu aku katane nyuwun pangestu. Tanggal 17 awakane bali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan
wa salamu ala yasin nabi billah tawasal nabi bismillah wa bil adi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil fadri ya Allah salatu wa salamu ala to'a rasulillah salatu wa salamu ala yasin habibillah tawasal nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi adil badari ya amon. Kira main komedi dengan sambur dan atraksi, bukan si era tapi komedi. Kira main komedi dengan sambur dan atraksi, bukan si era tapi komedi. Alangkah pancarmu domain atraksi, pancarmu domain atraksi, ngati-hati aku dewe ora wani, ngati-hati aku dewe ora wani. Alangkah pancarmu domain atraksi, alangkah pancarmu domain atraksi, ngati-hati aku dewe ora wani, ngati-hati aku dewe ora wani. Jangan sampai diganggu AC, jangan sampai diganggu AC. Kira-kirati berirama komedi dengan sambur dan atraksi, bukan si era tapi komedi. Kira-kirati bagaimana main komedi dengan sambur dan atraksi, bukan si era tapi komedi. Alangkah pancarmu do guling ari, alangkah pancarmu do guling ari, ngati-hati aku dewe ora wani, ngati-hati atraksi zaman saiki. Alangkah pancarmu do guling ari, alangkah pancarmu do guling ari, ngati-hati aku dewe ora wani, ngati-hati atraksi zaman saiki.